Koji je danas datum? 19. decembar 2017. Krećemo pohod Lisina, pa dole prema Kozarcu, sad bit ćemo kuda ćemo stići. Lijepo, lijepo. Jesi li ide, bravo? Jes Bogom. Drugina odabrana. A dole kod nas nema nikako snijeg, vidi ovo. Tačno ću ga. Imali ti bađe? Bađo je zadnji u koloni. Evo vas. Čovjek nas dovuče do Releja. Sad smo se malo okrenuli nazad, da vidimo Lisinu iza leđa i odmah Edo prvi u koloni. Kad se rotiramo. Evo nas sad na Lisini, kod predajnika. Da vidimo sad malo sunce, već ugrijalo. Dole je u ravnici dosta ko magla. Odavde gledajući ko more da je. Sad idemo malo ono okolo, pa do samog vrha Lisine. Samog vrha Kozare. Evo nas. Lisina, 978 metara nadmorske visine. Ja sam prvi došao, dotrču, sada stižemo i ostali. A ovo nam je sad kao dokaz da smo osvojili vrh Kozare. Da ne bi bilo, kaže, to su vam bila pitanje, jesu. A kamen, ha? Jer trebamo sad govoriti kako ovo sad lijepo, ne trebamo pričati. Vidi se, a? 4 godine mlađi. Mene je zvao onaj, ali nisam vidio onoga dobiti, samo ona ostane. Da. Planinački dom na Previji. Evo, tu ima prava fešta. Ovo je bila mala pauza. Po jedan sendvič ste pojio, pa ćemo dalje. A ovdje dom kod Previje, na Previji. Fantastična slika. Fantastična slika. Sad smo ispod Gole planine. Vidiš, moram sam malo trčati ispred nje, a vidi ove ljepote. Eto ljimenje. Ajde tamo u daljini se vidi Lisina, gdje smo bili tamo. Sad sam morao ostati malo iza, a stiget ću. U svakom slučaju moram trčati za njima. Evo ga moj Bađo, Atif, pozdravlja sa Gole planine. Vrh Gole planine. Evo ga. Na Vidikovcu smo. Da se vidim spomenik. Ajde. Samo da se vidi. Ovaj pogled, ovo neopisivo.
Neće pati nas. I mislim da je koraka malo slavka, a ne znam. Te sam ovdje rekao, izvijem li se alkohol? Koja to budala izmisli? Nije zadnje. Gdje je šefik bio? Ali ovo dere, vjetar gajde. Evo ga, gdje smo skarabi. E sad bi volio ko ovu ljepotu može opisati. Iz ljepote. Fantastično. Ovo je fantastično. To ja na ovoj goloj planini. Ne, bađe me malo. A otišli ovi moji prijatelji i ja sad ne znam šta ću. Malo je zaostao, ali dobro, stićemo me, stićemo me. Ajde samo da ih nađem. A evo. Ba tamo unutra. Aha. Ovo što piše. Evo ono sad, duge njive. Jo, priše. E sad smo više sela Kosovi. Opet su pustili salalku naprijed i odmah žestok tempo ide. Evo nas sad Mujića Borici. Tako mi jedu reći kada je Mujića Borici. Ovog vidika. Sad smo ravna Drenovača. I idemo dalje. Bukovac, Kozarac. To je tu. Ja mislio da sam završio snimanjem, ali evo ga. Da zabilježimo i ovo Čamilovo igralište. Igralište na Čamilovom. A ima i golobiš, lijepo igralište.